Soko. I pozdrav Sokoli iz okolice, evo nas u novoj recenziji, evo nas u recenziji tastature i miša. Sad ćete se svi složiti, pa radio si recenziju tastature, da jesam, ali ovo je bežična tastatura Sokoli iz okolice i bežični miš koji sam dobio naravno opet od koga pogodite, od mog rođaka na recenziju. Sokoli iz okolice, ovo su vrlo bitne stvari kome znači vrede i ko ih voli. Ja sam ljubitelj kablovskog dela, ali nekad volim kad sam, što se kaže, u ležovnom delu da koristim i ovako nešto. Elem, u pitanju je bežična tastatura Logitech K230 i naravno miš isto proizvođača Logitech M185. Ja bih sad da se prebacimo na druge kadrove i da krenemo da otpakujemo prvo tastaturu bežičnu i onda sljedeće naravno miš bežični. Stoga idemo Sokoli iz okolice, bacimo se na druge kadrove. Ok Sokoli iz okolice, evo bacamo se na otvaranje ove naše tastature, tu je naš skalpel, pa idemo. Opa, opa. Tako je Sokoli iz okolice, evo idemo da otvorimo tastaturu i da vidimo šta sve imamo u njoj. Opa! Evo ga Sokoli iz okolice, ovdje već vidimo našu tastaturu, imamo nešto što ne znam ni ja šta. Aha, a ovo može da promenimo. Sad, pošto smo rekli da je ovo bežična tastatura, tu će najvjerojatnije jeste baterija biti, tako je. Ok Sokoli iz okolice, znači u kutiji imamo tastaturu, ova dva nazovimo ga, hajde, da kažemo da su poklopci. Imamo nešto, neki kratak opis, znači saving with, u principu ovdje nam pokazuje za kakve modele kompjutera i imamo uputstvo. Dalje u kutiji, aha, evo ga, ovaj nam je, da kažemo, port, znači USB portić koji, znači, stavimo u, znači, USB i dobijamo naravno konekciju. To je to što se tiče ove kutije. Ništa, ovako da je vratimo. Ok, Sokoli iz okolice, rekli smo, znači, imamo ovdje portić i imamo, znači, uputstva, ove dve, da kažemo, poklopca. I sad da otvorimo ovu našu tastaturu. Evo da, kao što smo rekli, evo nam tastature. Znači ovdje pretpostavljamo da se nalaze baterije, pošto vidimo je ovdje. I evo Sokoli iz okolice, iz ovog ugla da je vidimo. Lepih dimenzija. A što se tiče šta ona sve otprilike tu ima, možemo da ispričamo. Znači kao što smo rekli, Logitech tastatura K230, proizvodnja bežična kao što smo rekli. Dimenzije ove tastature su 380 x 19 x 112 mm, naravno boja crna. Što se tiče gornjih tastera, tihi tasteri. Što se tiče napajanja ove naše bežične tastature, znači 2x3A baterija, multimedijani tasteri preko FN tastature. Što se tiče ovog i dalje našeg Logitecha K230, cena ove tastature je otprilike oko 3420 do 4250 dinara u zavisnosti u kojoj prodavnici kupujemo. Naša Logitech tastatura, dubina 18,78, to ćemo pričati što se tiče ovih nogu. Što se tiče težine tastature same, znači bez baterije, 320 grama.
Što se tiče sistemskih zahteva, ova tastatura radi na Windowsu 7, 8, 10, a može i na ovom popularnom, na ovom što bismo rekli 11. Dostupan USB port, kao što smo pričali o njemu. Ajmo malo na tehničke specifikacije. Domet bežiće tastature je 10 metara. Domet bežične veze može da varira u zavisnosti od uslova, znači gdje se nalazimo, okruženja i normalno samog računara tastature. Tastatura sa 10 tastera sa brojevima, kontrole muzike, do 5 miliona pritisaka na tastaturi. Što se tiče daljne specifikacije, uključujući tastaturu za zaključavanje broja, tip ključa, dubok profil, vek trajanja baterije 24 mjeseca. Naravno, što se tiče zavisnosti kako koristite ovu tastaturu. Vek trajanja baterije je negde oko 6 mjeseci. Što se tiče baterija, naravno samih, hajde da kažemo, mogli bi alkalne da stavimo u zavisnosti, bi i duže sve ovo navedeno i trajalo, sokolovi i sokolice. Znači, u zavisnosti, kao što smo rekli, od korišćenja i uslova. Sad što se tiče ovoga što smo pričali, dubina, noge sa podesivim nagibom održanosti, znači to je ono kad stavimo. Naravno, idemo da vidimo što se tiče, znači, ove plastike. Znači, ovo je crna plastika, 45% reciklaže, naravno posle toga se nastavlja reciklaža kada se pokvari ili ne bacati, nego daljne reciklirati. Materijal nakon upotrebe, normalno, kao što smo rekli, ponovo reciklirati sadržaj paketa. To je to. Što se tiče, haj sad spustit ćemo ovdje dole pa da vidimo dalje šta ova tastatura ima. I sokolovi i sokolice, sad kad smo završili specifikaciju, ajde da vidimo otprilike, kao i što smo pričali, kakva je ova tastatura. Što se mene tiče, deluje jako kvalitetna plastika. Ovdje isto imamo ugravirano, znači šta ono sve koristi. Ovdje imamo, kao što vidimo, 4 gume, znači gumirane. Evo ga, 1, 2, 3, 4. Sad što se meni nije svidjelo, a to je što na ovim nogarama, znači, evo kao što vidimo, nema guma, ali dobro. Kad je stavimo, što se tiče na gumama, lepo onako prijanja ruci, mala je, vrlo je precizna. Što se tiče dugmića, ne lupka, ovi mali tasteri nečujni su, za razliku od ovih. To je to što se tiče kad ih spustimo bez nogara, vrlo je dobra. Drži se tu na stolu, baš zbog ovog razloga ovdje malo klizi. Tako da to je to, sokolovi i sokolice. Sad, najglavnije jeste, kao što smo rekli, ovo je bežična tastatura i to je, znači, ovi, ajde da kažemo, kutice, plastični delovi, zaštite za bateriju, unutra se nalazi baterija. Znači, ovdje nam postoji strelica gdje nam govori gdje treba da povučimo. To je, znači, kao unutra, što se kaže, i to je to, evo ispada. Tu nam je odmah zaštita za bateriju, koja bi trebala sad da iskoči. Evo ga. Baterija je naravno izašla. Što se tiče baterije, znači rekli smo da koristi 2,3A. Ok. To je to. Ništa. I ovo što smo pričali, znači imamo belu, imamo plavu
imamo ljubičasto. Pošto ja sam naravno ljubitelj plave boje, uzet ću plavu. Znači aktivirali smo baterije i vratit ćemo kako je bila, znači samo kontra. I evo, Sokolovi Sokolice kako ona izgleda. Evo da vidimo iz svih uglova. Tako da, to je to. Sad, dalje šta smo rekli, znači ovo nam više ne treba. Ovo je taj port koji se stavlja naravno u kompjuter, svi znamo, ali ajde čisto da napomenemo. Kad ne koristimo tastaturu, on u principu stoji ovdje. Sam trenutak, možda sam kontra, evo ga. Znači kad ne koristimo tastaturu, on stoji ovdje, kad nam naravno treba tastatura i izvučemo, i stavimo u kompjuter. Ok. To je to što se tiče tastature, u principu ovo nećemo ni da čitamo, ali ovo je uputstvo, u principu svi, otprilike znamo naravno uputstvo, mora da bude tu i ovo je kao i što smo rekli, znači dodatni deo, znači ajde da kažemo, eto čisto da bude kako se povezuje na laptop i kako se povezuje na PC, ali opet da napomenem, svi znamo. Sokolovi Sokolice, idemo da se prebacimo na kompjuter i da vidimo kako radi ovaj Logitech. Naravno, povezat ćemo se čim završimo recenziju našeg miša, pa ajde sad da se bacimo i na recenziju miša Logitech M185. Idemo! I Sokolovi Sokolice, evo nam miš posle tastature, znači M185. Sokolovi Sokolice, idemo da ga otvorimo, naravno sa ove strane nam se vidi šta sve on ima, ali naravno mi ćemo iščitati njegove specifikacije, pa ajde idemo da ga otvorimo. I Sokolovi Sokolice, evo otvorili smo miš. Što se tiče ovoga dela, tu nam je, da kažemo, znači sve što se tiče miša, što znači tu nam je i uputstvo. No da se mi bacimo na miš i da kažemo specifikaciju što se tiče ovog Logitech miša. Logitech miš M185, bežični miš, dolazi sa naprednim optičkim senzorom koji omogućava precizno pomeranje. Ergonomički miš izrazito udoban za korišćenje i prilagođen je za levoruke i dešnjake. Što se tiče sistemskih zahteva, Windows Vista i novija verzija Mac OS i novija verzija Chrome OS. Linux jezgra 2.6+, USB priključak Logitech, Optius, softverska podrška. Windows 7 i novija verzija Mac OS X10.8 i novija verzija. Dimenzija miša, visina, širina, dužina je 99 mm puta 60 mm puta 39 mm. Što se tiče mase sa baterijom, pošto naravno dolazi uz bateriju, iznosi 75,2 grama. Prijemnik, visina, širina, dužina 14.4 mm, 18.7 i 6.1 mm. Masa je 1,8 grama.
Tehničke specifikacije, ergonomski dimenzija, tehnologija senzora naprednog optičkog prilagođena je 1000 dpi-a, 3 tastera, scroll, točkić, bežični domet do 10 cc, do 10 metara, bežična tehnologija, što se znači, rekli smo da je ovo bežični miš kao i tastatura koju smo radili. Napredna bežična veza na 2.6 GHz, baterija 2A, trajanje baterije 12 meseci, prekidač za paljenje i gašenje koji se nalazi ovde, pametno stanje mirovanja, interfejs, USB priključak, boja siva, nano priključak. Što se tiče cene ovog Logitecha, varira u zavisnosti gde kupujete, a cena se kreće od 1580 do 3000 dinara. Sokolovi Sokolice, što se tiče ovog miša, idemo, kao što smo rekli, zajedno sa tastaturom da ga spojimo, pa ćemo da vidimo kakav je, a pre toga naravno da vidimo šta ovde imamo. Ja ću ovde sad malo da pomerim, čisto ovako, radi reda radi, da pogledamo. Znači, ovde nam piše šta sve imamo, evo ga. Znači, kao što smo rekli, ovde je uputstvo, sve što se tiče miša, i to koga zanima može i da pročita. Sve otprilike što smo rekli je tu, ako nešto nije jasno, naravno stavit ćemo specifikaciju. Što se tiče samog miša, kao što smo rekli, ovaj miš dolazi sa svojom baterijom unutra. Naravno, kao i kod tastature, otvaranje baterije, skidanje, zaštite, vraćanje baterije u položaj i naravno ovde nam stoji, znači, port koji gurnemo normalno u kompjuter, svi znamo. Vraćamo, znači, miš i normalno dugme kao što smo naveli za paljenje. Sokolovi Sokolice, ovo bi sve trebali da spojimo na kompjuter i da vidimo otprilike kako to radi. Pa, ajmo to da uradimo. I Sokolovi Sokolice, evo nam tastature i evo nam ga miš što se tiče ovog dela. Evo vidite koliko je ona mala naspram ove moje. Što se tiče ovih tastatura, evo da uporedim, znači, moju za koju sam radio recenziju, Trust, i pogledajte koja je razlika između ove dve tastature. Znači, ovo nam je bežična, a ovo nam je, znači, tastatura normalno na kabel. Šta je sad bitno? Ja ovu koristim za gaming ili za tome slično, a ova tastatura bežična nema ništa što se tiče, znači, svetala. Znači, kada uključite caps lock, nema ništa. I što se tiče ovoga dela, znači, ne vidimo da išta radi. Kao što vidite. Sad, može da se desi da je zbog toga što mi je povezano obe tastature, jer ja kad stisnem ovde na ovoj velikoj tastaturi mi se uključi, zato što sam ih obe povezao na isto. Evo, kao što vidite, ja kliknem ovde, a ona je pali na drugu tastaturu. Evo vidite, znači, to može da bude da je do toga. Što se tiče, znači, ove tastature radi. Sad, kao što vidite, ja ću ih ovako stvarno koristiti, znači ovo će mi biti dve tastature, ovo će mi stojati na stolu, a ovo ostaje kod kompjutera, pa može bude do toga, mada probali smo, ali ne radi. Idemo se prebacimo na miš. Što se tiče, znači, miša, isto on radi, on je isto bežični koji će mi stoji na stolu i u suštini sve lepo radi. Jako mi se sviđa, jako je, što bi rekli, prijanje uz ruku, lagan, brz, i to je to Sokolovi Sokolice. Evo, radili smo recenziju, još jednom da pokažemo koja je razlika između ove dve tastature i evo ga.
To je to Sokolovi Skolice. Vidimo se u nekoj recenziji, drugoj, klipu, gamingu, bilo čemu. Do tad, pozdrav Sokolovi Skolice. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance to make it, to make it. I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight. 'Cause I'm changing and I'm breaking. Is this over? I'm scared to ask these questions, 'cause I know that you'll reject my love. Moving slower, frozen to these pieces without a shoulder to cry on. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance, and I'll stand against all enemies. You're